Spanyol kah? Kukira ko na kami diya Peme. Ini. Oh, nggak pernah sambung di rumah lah. Padahal nggak pernah di rumah. Wah, demi. Ada bisa. Iya, no. Iya. Para tu biasa ngurus te lelang gereja. Kami lelang pada urus rinde pambara kan pada sini. Iya. Pa ini dia tu jo. Nah ditandai tas sere te kumala susi to. Iya. Dah kau di kau lagi pas itu sama mudah ditiru. Nah lelang pula ya. Oke, baik. Kita menantikan rombongan kloter ketiga yang akan memasuki ruangan penerimaan tamu. Sementara keluar ini rombongan kloter kedua yang sudah selesai menjumpai keluarga dan saat ini sedang meninggalkan ruangan penerimaan tamu menuju ke lantang keluarga masing-masing. Maaf ya. Tontong sisa muda tulang anggi lasi pakatan abak nenek lasi motor ke lasi parak darak dainaya. Di mekatabe rokok bak babulan nate pote di bolong mak padinan rokok parantakan dauren akamadan denan. Lako toki nenek enggak abe mintu siuluk. Toki toring kalua bak nalembang toki payung kaleleng sangka pintu tuan lipu sanda kalua. Tulaku membawa sangke deran non tanpa sang tiang karan tamate bambatorang mangka kindengan malalundun. Tabe tapatan rampak kali lewat mata. Pataran rampak pak tereng tanggamai. Ya betul sang siturusan. Sia nenek adik. Ini rombongan kloter ketiga ini guys. Keempat lah. Sang siturusan. Sia Papa Ines. Mama Ines Jomai Bangkai. Sang siturusan. Sia nenek Yuri. Sia nenek Pali Jomai Kaduruan. Sang siturusan. Anak to apa? Suraka. Sang siturusan. Sia Papa Yunike. Ramai Tambunan Randang Batu. Sang siturusan. Keluarga Mama Aku. Tombang Pasar. Sang siturusan. Keluarga almarhum Esbana. Damai Dende Lang. Sang siturusan Mama Ayu. Damai Lang Dende. Sang siturusan Sia Nenek Gita. Damai Pau Dende. Sang siturusan keluarga almarhum M. Toyang. Damai Pau Dende. Sang siturusan Papa Ike Jomai Kaduruan. Sang siturusan keluarga almarhum Nenek Dua Tanete Tokesan. Sang siturusan Sia Papa Deno Tanete Tokesan. Sang siturusan Sia Mama Anti Jomai Langda. Sang siturusan Sia Mama Rante Langda. Sang siturusan Ibu Lembang Parinding Batu Sia Papa Eston Parinding. Sang siturusan Sia Evan Jomai Kadondo. Yang waktu itu maka dimakna saluran asal buku dalam ngomong asal kedera dan tanpa sang tiang karang dan nanti takbiran serta kamar. Padat sekali pelayan. Oh iya. Ini video live ini.
Oke, baik. Umbo malanan itu tahu. Sama besarnya? Lebih besar. Bisa kali pelaku sih dia itu memang datang mana? Nah, yang Minggu lagi cuti atau apa? malam tuh, malam ya. Kami nak pemilu listrik kita sebab dira anak kono na, cuma kami nak kampe itu delang. Baru kami ngambil listrik kita sih. Oh iya, ketemu lagi. Iya, jumpa lagi di Kapolang ini, guys. Wih. Jumpa di Kapolang lagi. Iya, jumpa lagi di Kapolang. Mama Tiara. Nenek Tiara. Iya. Kapolang. Ada lagi, jumpa lagi. Jumpa lagi Kapolangannya. Di Kapolang ini. Bagaimana Oma? Sehat Oma? Ya, puji Puji Tuhan. Oke. Kapan datang dari kapan ke sini Oma? Sudah 4 hari. 4 hari Oma. Oke. Kita lanjut ke Nanggala ini Oma. Iya. Dia mitang dan nakisa to malah nalo patah na katanya. Belanda pedau gayang pedau sarapang untungan sangat hingga lakukan pada himbang turuya. Iya. Itu Buntis na kan dia sama tua. masuk kau bawaan. Mama se kapilong bandau bambana surga umbong soran iya kaborok nalakuan Nakasama rumah nakang Letia. pagayang bingsu na bombong pulang Weh. tasa. Tanya itu pelan-pelan. Umpa bendang suke bulan mi ada narampe matampu umpa tunanang mi inde sangka kabotoang kula. Na tiumbah mo inde may makalimah na tarumpo na gayang hangga matan dena sarapang. Si ayo kalamba inde bay neranggai naya dodo pare-pare nang kaabida pas sasaran tuyo.
Daya padang di dendek to daya nanna nek napo bonggai napo pak gantiananna angga pangluluas sangkana tando ko tata pampang beguaran siku tanah sangke dengan si kuasa tiangkaran maka 5 pangluluas sangkana tunggunan pak dendek bulanna esungan pak kalandoan belana inang tempon di nenek na kanang turul kapuangan anna tontong umpan dan belan bisaran na nenek tontong umpatunan nang bisara to di potau bunga madukah lamale bisa mengkailing latu dun mak bantala tala belel pisola sang lembangan ati antem pisola tau kamban siku tanah tongkonan na si kapaile dawe sungan pak kalandoan tongkonan nah di tinggara tuka esungan pak kalanduan nah di manta-manta lureke siku tanah randan duka pangluluas sangkana padang di kaduruan lili padang di nolongan to diong padang na bendani tongkonan lai kuna datu baine mana ke tungka sanganna maka 5 taruh kemulaan na temai tumawang tungga tiumbak padang di kaduruan lili na padang tua balok tanah tumbo kumuku angga pantara nakana padang dito kesan lili padang di sanggela to tiumbah lamai padang tua balok tanah tumbo kumuku iya modainan di kasiri datu tondo di kabang ngampu lembang tongkonan na di tinggara tuka esungan na di manta-manta lureke di kasiri mata bubunna to di kabang tondon turunan si panglola bahan pantara nakana padang di langda diong mai tondo di sali sangka lembang di tande ada dia daenan nator roy tongkonan na pak sinele tongkonan layu daenan na patora langi jumba duka batur panna pangluluas sangka na angga temai to tontong untuk tinting kada nenek tong karangan siratuan bisara to tumam para rata jumba lamai padang talung penanian lili na padang dirandam batu tambunan tungkasangan rampo tongkon tomendun tutun mak pote di bolong lagu angganna teme to tiumba rara diomai padang disurakan angga mak di kamatasak ampu lembang makarai angga tontoroi padang katampuran gula toni sungai padang kalampunan si turu lamba tomai to kede diomai padang rimam bela tobu bulan tasakan diomai padang di gente ia padang dibantai iya temai lembang na tahu kamban susarian na tahu buda tahu sariongan ni bulo mapapa unongan ni talang kamban tiumbak padang di parinding rampo tongkon tomain tutun mak pote di nenek tong tuladen di bisara tu lomang lentenan panikuan tona taranak sukaran nalung tona saladan luntarak makareng atau tumampat rampo tamate tangana tondok tamate buktu tamate palisunna pangaleon inde raruna rambu solo dikkan tedao sangka nakabotuang kulla belana na tundan mali ki bating na to merah putalang daru yang kaboro ki dikkan mariona to mak kapunan nao lako bak bana lembang lako bentu tuan na kodi rara taram potong konto mendut tun mak pote di bolong bendam mite palisun na sangka tunan nang mimanang ngabulan na pote di bolong di pasyo kama lalan nada di pasibal lobara na patiran sangka tatu tun rokote balaran nampak na pote di bolong tau nisung diong terantian tuyun na kamadan denang inde balaran nampak di tetuka apa panganan toka polang pak dendek bulanna pak unno bulanna tema itu nasarira inde tondo kadisa disangka lembang di tandean ipati kembong ilante barung di pamadatu di pakumarar kalanteran tiang tuyung di gente balaran nampak na pote di bolong di sabu rantian tuyun na kamadan denang ilante barung di pamadatu di salakbi gayang mak lindo tau inde lantang tau lakbi di dodoi kandau remauli mak kon tololakna to di ponene tadi tongkon si pakatana bating tani unisung si parakda rakda inai ke di saile sule tuonas gayang ke di tiro tuarai soe nas sarapang umuaton na tuena dau tuana do gayang to manarang mak panak tak bubunga sipak ilang pantak na kalolong toma bangko umpana tak kapaisanan ilan pantak nakal lolong iya to sitaranak sukaran naluk
taun den luntara makareng na to tumampara rata ilang kombong asalo na to sang duan pindan landesungan pak kalanduan na to sang gerusan gori-gori nape lalundun ni angga taru kebulan nape ciongan ni bingsu na kombong bulan tasan si lele untur luntara makareng na puang di matua maka lima untan non pisaran na to paumanan talu sak buaban kak tuangin di pudukna runtak banang benan maleh dipotangi kami membokok lelangan nara pako sanda dilendokan pingkun di pentira rumah tokena papati oki tokena sanda sirisa oki kena kanoto noto oki tampenan talatongan tambak tengeta kumua tuang mak kada bisa manglang patang salah-salah mak bali dati bongso puang matuala panang tamparara mak tangon kaluluan to tumampa kalako bingsu na kumbong bulan tasa solatone kebarrana kolo kain timu angga tempo apa na leso karuan na daluk sang bulan na bidang talong pulunan dua angga tak ketang dilampi undang karan kada situru unta dedangan to bisa bungan di papa indo lako rebongan didi lantai tangan na tonto di papa ambe lapak parang padak ilante palisun na pangleo mentuara tama sukaran alukuna puang tama sungan pak kalanduan atau sangirusan gori-gori natara nakaluntara nadaina nusantara benda mirambu apinda rambu solo tunan nama mimbar royana sangka kabotuang kula kaisan dilako bak banda lempa tapi lele lako bentu duan na gori-gori rara tarampo tong tomaindo tutun mak pote di bolo di kota be bitong pemojong balaran nampak nate pote di bolo siman amin di sumbojong rantian tuyu nakamadan dena ilang te baru di papadatu ilang te lantang di kota lagi talangan si pakatan abak tengah anak tanpa gaya tabangun si pemanta perupa bingsu na pombong pulang si pakatan abak tengah angga tobak rabut Allah si parak darah adai nayam angga tobak kabunan nao inde mai tepo apa leso karuanna dalam sang puluhan nana bidang talung puluhan dua angga tangke tangan dilambi tutium mbak mosi sariri sepuk di baba tutun mosi kala apa sampai di pamaluangan lempan di kalini lana sorong pun noi ranti lana bainan lempan di kalini lana karan sonda mali lana bainan dikam soronan rio-riona umpatkan katongkonanta usaran dekara kamaran denanta ikuat tabe tatarima diong arno sisambung si mantaran de palai yung rakam di pasita doan inde mai kalau si pon noi sinna di gente mabuatasan pon no katongkonanta bolu si tamburana si tambobakna tomai samba ko dilolek di kiri galwa kapu malu pabongan tasyo kiro palupan di kosorong asebu ia badak nalipak taduan sappa basetu do perambara bolu tanda maju tongkong tomai itu oke di bolu kandidat kemina itu
Yo. Jadi bay la susi kapang teh. Tabe lah ko kita sholat asar. Di mana mak jama? Ya lante. La fokus ki la ko kande ada. La fokus ki la ko kande ada. Sabah yate nang disangka ya malalan nada. Jadi ya tu lah diurus lantai tu mak jaman nalan. Ya mau tentunya ya mau teme PKB ranto PK Indoran lantai tondok toma parenta na PT alo. Sabah ya tung kande ada ke kita yang detoraya tang marah. Tangnya paningon. Ya mau tu kuat fokus dia tu kande ada. Ya tu tong kande ada pantan bendan lamai si misa para pun unwakelai para pun yan na bendan dan dana sangka na tu rapunta ke kande ada mui kita tang tabelan na lepai pudu kita turu ki matanga di koma apa dika yang untuk ada kasih kote kambang keriti kita metong kande ada. Sabah ada dua padi nanti apa ya teh? Sabah pantam bendan nyala si misa para pun. Ya. Belana bisa painapi ki indelembang kapolang. Ya moto kukuang ki pertimbangkan ni solanasang kan termasuk teme di puape na kumua teh rakata pasusi mete. Nah olah kasih turusan teh. Sabah muia to nalino dolo tu talambi na sabah ia to tema malalan nada ki nang ada ia tu di rundunan to dini meka indo meka ambe tello teh ia tu ra bandongan ko masyangor ya to ya tabang isolana sengkela beila susi moto memane mak jamate mak jaman nalan ya moto tu latani fokus ambe pemerintah na PT Halo ya toh yang mau lami ni fokus toh tema toh ya jadi bisa mau mi paulai pertengaran roko solanasang komite to mi jamanki ya jadi bei lasisi rito tu kuperampo ya toh kumua kena kukatong pemeloi ya tadi pambe di tenggelan te butuh tangkam beres toh ya jadi pemeloi pertengaran meloi ya jadi bei ya toh kuperampo jo mei keluarga ya. No kok komentar kopi. Iya, kopi. Lambat teh. Pokoknya lambat kopi pai. Selesai kenapa dalam? Kawin kayak ini? Dari situ bisa? Bisa. Kita kan itu ya bagus nang kasih ke Twitternya. Gitu bedanya bos. Bisa lah. Iya. Banyak penonton ya? Banyak. Selamat siang dari pulang. Iya. Pulang. Banyak lagi kopi nih. Banyak sekali. Sudah tidak kuat ini. Kopi sudah kak. Jadi terus.
cuma yang pelaku kopi teh. Ini nama teh teman ngiru. Bandung Pulau Kampung kira. Bintang kira apa sih? Iya. Punya lagi kok. Kopi aja. Kopi. Kopi kayak itu. Ini tolong lalu kumpul. Apa ya? Kasih dulu. Dia bilang betul-betul kita mana ini? Bisa keluar dipakai lah. Keren banget. Ini ada di dalam kertas. Wah, ada betul-betul ya. MMTV. Apa ya? Aman kau tanta lah, nabuk kurang ki. Kami bayar lihat tanta, 5 kan. Lari pamale markatikan dia ada. Apa? Ini tante, dia pada keturunan itu, bentuk kan namanya pira. Apa? Mana teman-temannya? Kenapa sendiri? Itu ada di sana Om, dengan ada yang siap-siap di belakang. Oh. Opo Gibson.
Yo, jadi tabi lah kok kamu sino kute bakal bambalan. Sorry. Pembela di jaman bilang. Yang ya asli tu mata patiro pun kita hati kau binata itu sarak kau kami. Yo, mengiru biar tu terlalu mentura kami. Iya, tongan. Ayo asli nanti mata patiro pun kita hati kau. Oke Om. Halo. Itu kalau mau itu sehat. Aku mau mudah itu mau Totong di Pasiolok ayo kalambak terdekat dengan sangkap dan di Pasiolok Barat ada naik ke negara bisaran ada seperti di bola. Nah kami domin di koran kada kita lebih katabit rokok sulit karena kami rokok makan lima kami toki foto di kalua toki payung kalian sangkap. Angga toki koran itu ada pintu sirup tunariatan nomba benar nampak napote di bolong. Nah sarang di kairam barat yang tuyul na kamadan genan ilang telantang di kota ulah. Ikuat tabe tabarasan siapa untarima wai maktan sola sakti di pamatanak naburana padang jomito mangkabunan nao. Tuna sorong mali anggan na tonaria kada turu ilang tetang kana tondok. Na pentaduan kaborok maka lima tuna kesarang de kapah disarang ilang temali buditari. Akan na terima indok. Sholat di mana engkau mengurut di kuanin nampak anda masak kiara di marunin din penam di sholat batang di kademi anda masak kemalua pada rindik di pulau karena tontong sidang mutasikta anenek sibida minanganta tapi kita lelangan pisang laueran siman kentek pasang tangke delala lau pamanasa pasang ararak di lombainan mali bapak gantian ambulang Romanasan katongkonan Thailand tema aloto demo misu marang pak nakamadanin Thailand tegula tomarasa kumaya itu katongkonan kamarintinan nasya nenek adi batu nenek mantik jong mai kaduruan maabulian bayi mepat malik lapotu balu katongkonan kamarintinan nasya papa Ines siya mama Ines jome bantai
Mabulian bayi mempatumali laku Bapak Ade. Katongkonan Kamarintinan Nasya Nenek Yuri Batu Cari Pali Jomai Kanurua Mabulian bayi mempatumali laku Tumalu. Katongkonan Kamarintinan Anak Toapa Jomai Suraka Mabulian bayi Penulang Rara Makamban Tauri Bukutang Sipiadera Tutun Metua. Katongkonan Kamarintinan Nasya Bapak Yunike Lamai Tambunan Randa Batu Mabulian bayi mempatumali laku siapa Bapak Inka. Katongkonan Kamarintinan na keluarga Mama Atu Tombang Pasar Mabulian bayi mempatumali laku anak Tomato. Katongkonan Kamarintinan na Nepal Dongmai Kadundung Nonongan Netanda Mali Tutur Kaboro laku Ade. Katongkonan Kamarintinan keluarga almarhum S.Bang Damai Lang Endo Mabulian bayi mempatumali laku Tomato. Katongkonan Kamarintinan Sia Mama Ayu Damai Lang Endo Mak Rendenan Tidok mempatumali laku Tomato. Katongkonan Kamarintinan Sia Nenek Gita Damai Pau Dende mempatumali Mabulian bayi mempatumali laku Tomalu. Katongkonan Kamarintinan keluarga almarhum M. Toya Damai Pau Dende Mabulian bayi mempatumali dua. Lamai Tokesan Tanete mempatumali Mabulian bayi mempatumali laku Bapak Glenn. Katongkonan Kamarintinan na Bapak Deno Lamai Tanete Tokesan Mabulian bayi mempatumali laku Bapak Glenn. Katongkonan Kamarintinan na Sia Mama Anti Jong Mai Langda Mabulian bayi mempatumali laku Bapak Esar. Katongkonan Kamarintinan na Sia Mama Ramsi Jong Mai Langda mempatumali Tutong Kaboro laku Bapak Esar. Katongkonan Kamarintinan na Ibu Lembang Parinding Batu Sia Bapak Esar. Ibu Lembang Parinding Batu Sia Bapak Esar Parinding mempatumali Mabulian bayi mempatumali laku Sia Bapak Inka. Katongkonan Susi moto tu sangarara tate moto tu kamaran denantang gamai bisa buran domete tongkonan kada ibu ulang pasak domete panito Paulian. Apa gua tabi di borong pasang buku kada masukkan siman ibati mulia pasang pati karena bisa ramen mas. Yo itu mak rapotalang angga tu mak kabunan nawa tu babendan ini kada rasa kapatunan langsung ke bulan debatiran rambu soro. Kumadem manisi salah suka na katongkonan tadem manisi dan daborong na kamaran denang Thailand te allo to tengo lante kunla kamarasa. Dem mani mabeko na sangka dem mani makairin na pananda bisara. Kikoda na tombonan dolo kelako bak panalembang dak nalempan karorakan lapo bentu tual dipu. Tomai surong asibuk sampai di pamaluangan. Den manisi dulundian si tengkan lako batang adi kaleta. Tomai sorongan wai matang sakke di pamatanak solaburana padam. Yang manitang pakaratu dandal lako timban tingayo tapaka panatang unis santangan nampak tang pebiri kerantian tuyu. Kikoda taban ni majong bating solato mak maloi naya. Belan na susi mo tomay ada narambu solo temay sangka nagabotuang kula buda dika tang palambi na manimpa tang di karatuin na. Tang palambi tang dianggai tang mupo ta di tungkanan. Kena kalubang bangki rosoy naya. Kena peta bapoli kolirara ki to donoi mata. Labi rakadikan ti aku di padote tongkonan kada to di painde kedote panito pa udeliana. Tomay sangarara tapak gantian ang bulaan ta si dulun diam mani si tengkam mani na saaburan dan di pudukku. Dem mani salah saaburan dan di pudukku tomay pak gantian ang bulaan ta tomay sangarara ta. Dem mani karati bembing nga bisa rati lengkok pamisakan to pande. Anala pumakundum mi pa inamin alon disumpatan den waka molang tondon to batang mi. Natang lamanda mo di ka aku po pala kolong ta bintim mo laku porinding sunga. Belan na pia-pia pati dading kumangura pati garagang kumabola pasang tampaku. Tang mau pu upak kada nenek tang sumpu lolongan apa bisa rato di pota hubungan. Di palolong ira kada nenek di pati bonira bisa rato di pota hubungan. Udah ada langan di bobombongan. Reke di bogandang kebenda dadak nalembang ketunan nangisang kape tutual di pusanda kalua. Apa kisah kita tadi kumu kamu pangloluan nama ban neba teng kamu pantaran anak orang gay naya. To di loluan komedo metongkon atau di tende komedo mesunan pak kalan dua. To manarak komi makpasi batu tanah to malu te komi makpasi lumbu katunan. Kamu bang kalau pasti batu tanah, kalau pasti untuk katoran.
Deno Pak nakatungkunan tatang pendelakan kamar dan dena tatang sanisia. Dan nasi piloto yang rara di kawat tua dan nasi pemangkang bela. Tome lomba di sio panara. Karampuan tatong konsi pakatan nabak tingon nisung si para darak daina yang gato merah mutalah. Langga mau kita rima makmulo sang lampa. Reke mau kita dengan makmuran tang tiseno. Naki kuadako toke dako ke sudah jom mambanon tak dibalik ke pak gulinganta. Di kola situru kami apa sakena buah. La kataran kami kabur satu manfaatan. Amirang pusalama aku tuntang kes soka butuh nang karang katuan makdandan. Tomnya soka raka sabtu. Dan nawak tamu waktaran kepada. Dan susi terene kakak seluruh gabungan sepuluh narasi supaya bisa kami dibuntu. Anda kita simpadi yang paling senang Apa ya, Ma? Ada hadiah ini, Ma. Dibawakan teman dari Papua. Selamat melakukan Ala itu potong pasti imban nih kyo. Iya. Dalam biwin sirup ko. Ada kajian sedangkan. Ada nanti ku ambil saja sampai di mana jadi. Iya.
Jempol kata menjawab tuh. Jempol. Jor yang menincek ki. Itu dia menincek ki orang protokol nomor daftarna. Oh. Yang pas le. Para santia angka tulikone di dua bemitu juru tuneng kamar pak lapan baru di Pamadatu. Nesoyanan maya-maya lah pakai lantang taulak bi laku tumang bisa menjadi nama kana pemerasan di Pamadatu. Datuk tong susun datulangan ki lasi pakatan abak nenek lasi sawantara ki si para darat dainai. Lagi patabe rok kobak babulan apa tadi bolong. Siman rokok paranta kandau rena kamar dena laku tadi bolong tak jadi dulu. Sudah tak parenya. Aku mendong sampai jerang dan tambah sangat lengkaran untuk tamate bamba torang mah. Kami dapatkan yang rapat kami ngadu atas dengan saya tapi itu maya-maya tak terhentang kami. Ya betul sang si terusannya. Dia Pak Roni. Dia naik Amerika. LD karena Parinting Bori. Sang si terusannya. Dia Bapak Pani. Damai Parinting Bori. Sang si terusannya. Dia Bapak Agung. Damai Parinting Bori. Sang si terusannya. Dia Bapak Patris. Damai Parinting Bori. Sang siturusanna siane Everest damai Parinding Bori. Sang siturusanna siane Sanela lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna siane Baka lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna keluarga Nek Mega lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna sia Mama Mei lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna sia Nenek Tiara lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna sia Mangende Tandi lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna sia Mama Darso lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna sia Mama Gesen lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna sia Pong Seng lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna sia Pong Kimi lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna sia Mama Niki lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna sia Pong Moreno lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna sia Pong Nando lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna sia Pong Jeki lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna sia Pong Diana lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna sia Mama Piang lamai Tandung Nanggala. Sang siturusanna sia Nenek Habel Jome Mangkasa. Sang siturusanna sia Bapak Uco Jome Jayapura. Sang siturusanna sia Nenek Seril Tampak. Sang siturusanna sia Nenek Seril Jome Tampak. Sang siturusanna sia Nenek Palen Damai Parinding Bori. Sang siturusanna sia Bapak Pandang Jomai Rantepao Batulele. Ia moto tutiko makalimakna anggato kiponene indo ambek bintu siulu la birakan atau kipo toring kalua atau kipo payung kalelian sangka jome bak banaleba. Tulalanga mau sang siturusan lain dek mau kumonggong sang cildera. Dari samping maksudnya bukan kiri. Dulu apaan lo? Opa. Gimana tuh? Sini, Ceril. Ah, Masuklah Ceril. Sini nak. Ceril, sini Ceril. Satu, dua, tiga, cheers. Jalan juga deh. Oh, sini masuk. Sini nak Ceril. Ya. Ini nah. Satu, oh. Satu, dua, tiga. Cheers. Satu, dua, tiga. Gaya-gaya saja nanti saya yang foto. Oke, baik. Hah? Iya.
kayaknya sudah duduk di langkang. Tidak ada bang pergerakan dari bawah. Ada bang. Iya. Sama toleh. Yo, Sushimoto dipastikan sama waktu tongkong yang sepakatan abasing yaitu kumapun itu menduga di para darat Rainaya nah diduga demi torotobat wanta tutu di pasakara masanekan di Sulasa tabi sama tangan tondong sama perintah majelis gereja dia ambil dan itu tadi miatu doa bersama mangka to tapatan itu katongkona Macet. Ya rapak satu nama Sembayang. sembayang ti ya ti bendana bendam mamu ko bizinam ni da amigo yang dulu Ah, mas sembayang o puan ki puan matua lam suruga Bisa nggak? tonton ki tinggal tuka ki mantar ulangan lam mintu katuan ki Kumpakende kang kuria semanga mati olong o puang bilan nalante ka masusan kipatongan kumadio kumiren usolangkan ni umpamatoto kan ni umpayo-payo inde sarak na tumeng kabelo. Mangando kono puang lamirangi tu sarona inde mintu anak kampus atau arapu. Pasake o puang pamatoto i dinding para ite sarak marasam deno pada tumeng kabelo. Kutemu o puang la terima kan ni Pak Kamasyam ni ulin itu marapu. Kiti mang pura semua kiran daripada puraya. Lagi pematoto soranasang umpatan katuanki ini ni empudi sumpah kalabi kami. Ia mate pangando ki opuang sekuria semangaki. Kipakende kumpatete sangana puang ki pun Yesu puang perawatki. Amin. oh berangkat dari sini dia, enggak dari bawah. Tontong di pasyayo kasangka hendak di pasibal lebarak na patirampe nanda bisara ilang telebak di pamasangka ilang kepaladan di pamalona di padendan rambu apina rambu solo patunan nang sangka kabotoan kuya na ondo manarang na sahilati sumapato lain nesum angga pesang sangka lantai tangan tondo tongkon makam bono pani maka lima tadi lebih parah hilang kepali tunda pali dau gayang mama lo di bulan dau sarapang matindo orang maniting untun dan sangadatuna lakoba banalimbang Uruyang sangkaraina lako pentu tua lipu sanda kalua. Belana ia totaru kebulan na lolos sukan daurima menduaka tama tasig men parumpong tama minanga menduaka lako bakban na limbang men parumpong lako pentu tua lipu sanda kalua. Anak jumba baturupan na mo angga tarumpo na gayang Kianten pantari sanna angga teme matan dena sarapang. Tiomba tarompo nagayang dayamay padang dibori. Pak tende bulan na padang diparinding tontoroi tangke na lamba ton disungi kurapak na dai-dai. Iya pangluluas sangka iya pak tende bulan na penanda bisara toma lute unang karma lalan nada toma bangko panata kalambanang penanda bisara daya padang tua balok tanah tumbo kumuku siya yo kalamba pangluluas sangka pak tende bulan na bisara nene tiumba ilan may padang ditandung ng gala
lili na tuan nang karopina nalili misa babana pentio manan na tau kamban pelalundunan na tau Buddha pekenengan na tau Buddha kela lumombang ki padang adiala kela tumengga ki padang adipalopo tondo konani mama kambono lumo to panempe doke-dokean tongko nanah ditinggara tuka esunganna di manta-manta lureke angga tiku makani makna temai pangloloat sangka batende bulan padang ditampak adio padang tua balok tanah tumbo komuku lilina padang tua balok tanah tumbo kulau padang na lili padang dilang tanduk tungkasanganna sang paliliranna padang dirante pao tondoko dipo pasak tondokona dipo tamuas sulunan siya yoka lambak temai toke dek jomai dalian nuran tonton rai kada nenek to tontong menisungi bisara to dolomang lentenan paniguan iya nanna batu silambi na nenek na karangan siratuan ti umbak jomai padang dia Amerika di kente dai nanna paman sam mambela tolalanna randal lagi balun-balun maorongan gau mak koli dao salebu maorongan tamata segi mak koli tama minanga rampok lepongan bulan pandan di matahari Allah kiam den tama tetang mana tondok tutun pali suralakna inde pangleo rampok tongkon toma indun tutun mak pote di bolong toke dek jomai padang di gente bambana goa padang di mangkasa tungkasangamna ia mau tondok ini randuk kadarapa to bisa sabunganna tallu sedi capagalla tallu bocoy apa pada sombari goa mangkau ribone payung rilu mata sekali sengal angga torang boleh bang tu utun koli rara diumbah pada ngadiran tepao tu dio pada ngadiran pasak tondokana di Potamuas sulunan belan namanda ulang rara nakada nenek berendem bulan na bisa atau di Potau bunga tontong diangkaran parayan moera kanta tontoroi tondok mak randal langit to dio lelean nuran mi jembah jome padang di Papua kede padang di Jayapura di gente bumi cendrawasi tondok di gente mutiara hitam tondok na esung ibuku suruga tontalam basam balimi taure dio mai randal langit malun tondok kali bubat tulang paran tapem patui langan mirampo pambana goa sa dio namai tombi lambi padang dientekan lolo padang digente mas serempulu bambana padang digente bamba puang digente luka pintu diaka sa lolo mai sauntang nalawanna ammi ke de dio mai kenda keberang tena tondok butuh tama tetang nana tondok kembali sunda pangaleon inde padang dikapolang lili padang digente tallu buana tau saran dekaran nada nene nai sungi tompalanda di sarana to di Potau bunga tutung tama tebang batu ramang kaget denan malalundun langan nuntong kunnya loreko naringkan dau gayang undi sungi gula sumulena tedau sarapang ikan tunambi mo sumpu sukana nadetik mo kanna hunukna selolokok pelele ikan tedau gayang tedau sarapang liu kaboro na lambi sumpu sukana nadetik kanna hunukna ton nama tuing dumana detik bano karuna solatomen puruh lampang kedi tiro sulehi tuona gayang kedi sule tuarai soe-soena sarapang tomanda umamai surak madatu to nenne untende ngebisaranna to tumampararata ilang kombo ngasalo na to sang dua pindang ilang desungan pak kaladuan na to sakirusak gori-gori ton namanda mapamuru na to nabintin patondon to batangna to alwangina to pula di pelendung to manarang mapana tak bumbu masipa to malute umpendeak kamanarangan ilang pantak na kalolo Buddha to pande naloloani Buddha to manarang na pandan bisaran anna sule batang ker suruh endek mak dedangal lindo saraka apa to mare bilangan lapis soyan ampulen bangmo umpen patui bambana suruga to bambana mukun
Ka tuangin di pudu kena rontak bandang penanam male dipotangi tangi membokok lalangan nara. Male rodo tondok useno seno pangleo. Apa tontong siap buah adi matua mak bali jati bongso lakuan kena dadiam. Nenek seru kata tu mampara rata mak tanun kalau loak sia yo kapas sakjena lapa bingsu na bombong bulan tasa. Anang karan kada situru unta dedangan to bisara bisabungan. Sola tolek tobar rakna polo kaindi. Nang karan kada situru unta dedangan to bisara bisabungan. Di patiran mial guna situru sangka surak madatu. Undola makna nada ilam petang nana tonto. Kaisa dilako bana lembang tapi lele lako bentu tuan napoli kolera. Kaisa dilako pada rimang bela tapi lele lako lelean kurang. Tarap potong konto main tutun pak kote di bolong. Mambela lalan taulang randal lagi balun. Tonta ke dek jiong main, tonta lau sambalin main. Tumeka di bunturna layu kena buntu. Yang tengki langan dandan nata nete. Rambut amate bambatu ramma kakek denan bala lundur. Wai mata tampak malimongan taratui. Tak diambil tata tiro, rabun pentiro matanta, tata pai matanta dau gaya. Mama mi lembang surat mati domi lopi bulan. Di tiro paru dingin, di saile tuk kini. Nah karena kalau benar puang, nah salah dan luntara maka reka totumang patah. Di tongkong ni mial lole kokna, di sungai mi kulak sumulena. Ibu atabet bitong komojong belaran nampak nabote di bolong hilang te baru-baru di pamadan. Belaran nampak nabote di bolong di tetuk kapak panganan to kabolang. Diong rantian tina kamadan denan pak tanmun totallo buana. Tadi umpak kita gembong belaran nampak umpak kumarar karantian tuyu. Tadi tongkon si pakatana batek undesung si parak darak dainaya. Nalanga buangga tomak raputalang ende kemutamak kapunan nau. Langga mo angga temay taruh bulan na lolosukan daw rena daw gaya. Solatule itu barak na pulo kaindi na. Tepua apa na leso karun na dalu 10-an na bidang tanlung pulunan 2 angga tangke tang dilambi na. Tulang nga malo sorong ki sigiran pangan lombay nang ki sampai lambaran bau. Na sorong pornoy ramuki na way na lempan di kalini. Ki kuatabe tatari medyo tarno si sambo. Si mantaran de pala joran ka di pasita doa. Inde mai kalau si bonnoy sinna ponno katong konanta bolu si tamurakna si tamu paina tomai sambako dilolek di kiri kalwa kapu mak lupa hubungan tasyo kilum palumpan di kosor masepu dia pada talempa taduan sapa pas seto dolo perambara bolu tanda mario tongkon tomai don poten bolu koyole melayu si pakatana si tamu si tadua sepu ponno bata penasi kamali mak lia si pasakke rambu solo sang panganan tatunda di masa elako sama lulunan tole manda ulang rarak na kada kaboro sang pelam barang bau bintin perende bulan dome bisa rama mami.
banyaknya iPhone-nya. Wah, orang sultan cuy. Tontong si sonda tolangan temai tomak raputan lang. Nenek si selontor ke tomak kapunenau. Unangkaran sonda mari nanubainan solonan rio riona unti mengapakan katong konanta. Usaran dekaran kamaran denanta. Anak jumba batu rupan nama tutum pantarisan nama angga temai tonaria kada turu ilan tetang anak tondok. Tonasaran deka pak misaran ilan temali puditarik. Si kalak paparaya mau wai maktan sakke di pamatanak solaburana padang. Lana sorong malik na kubatangan di kaleta masola nasa. Lana pentadon kaboro lako timban tingkayo mi angka mairi. Kiko tabe tatarima diong tarno si sambung si mantaran de palek jong raka di pasita doan. Kiko den nauba. Anna masak kiara mi marudindin penami solato batang di kalemi. Anna masak kemalua madarinding tikulau. Anna tontong sita mutasikta na nenne si bidang minang anta. Makan kemana deh? Ini makan dulu. Minum teh. Minum kopi saja. Sekali-kali minta susu, tapi tidak ada susu. Tidak ada susu. Teh. Ini teng auto. Teh ya, teh.
iya le. Iya. Le. Tahu ngomong mana dia? Hei, komandan. Iya, selamat makan Om. May soro mo kami. Oh, yo. Mama na. Ya, bagaimana kisi pembunyian dulu sekolah na. Eling si Patrick na eling le. Oh, sindi pakai tanya sama motor. Kalisin. Hebat kok.
Di sini ya, masuk di sini. Iya.